Ikaze abakurikiye Muzige TV. Kuri uyu munsi twakiriye umushyitsi udasanzwe, n'umushyitsi udakunda kugaragara kuri zino kamera za Muzige TV, ariko asanzwe azimenyereye. Reka tumuhe ikaze atangire yibwira abakurikiye Muzige TV. Ya, murakoze cyane. Nkuko mubizi, ni wa muhungu wanyu, ni wa musore wanyu, nitwa Espoir Muzige, musaze munkurikira kuri ikinyamakuru Muzige TV. Okay, ni sawa. Turishimye ko tubakiriye kuri ino televiziyo. Abantu bakundaga kubona abatumirwa batandukanye kuri ino televiziyo, ariko noneho namwe kuba tugiye kubaha ikiganiro ndumva ari iby'agaciro. So uyu munsi turabona ari umunsi udasanzwe kuri mwebwe nk'umuyobozi w'ino televiziyo. Turabona ibyishimo ari byinshi. Ubundi uyu munsi bimeze gute? Habaye ikintu kidasanzwe cyabaye? Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo nkuko uvuye kubivuga. Ni umunsi w'amateka, ni umunsi aho mu buzima bwanje hari amateka mashasha abubayemo. By'ukuri ni umunsi w'ibyishimo, ndishimye nkuko biruzi. Uyu munsi ni umunsi nabashe kubona ubwenegihugu bw'iki gihugu cya Amerika tumazemo igihe dutuyemo. By'ukuri kubona ubwenegihugu ahangaha ntibiba byoroshe, ariko burya iyo umuntu abigezeho aba ari ubutsinzi, aba ari ibintu byiza cyane. Wow. Congratulations ku muyobozi wa Muzige TV kubona ubwenegihugu bwa Amerika. Turabashimiye cyane. So none muri rusange ubundi kugira ngo umuntu abone ubwenegihugu bwa Amerika bisaba iki? Baje ikibazo cyiza cyane. Kino gihugu cya Amerika ni igihugu cyiza. Iyo ucyitwayemo neza ni cyiza, kandi wacyitwaramo nabi nabwo kikaba bibi kuri wowe. Iki ni igihugu cyatwakiriye, twagiremo umugisha, twakibonemo byinshi. Rero warumbaje ikibazo kivuga ngo ese kuvuga ngo ube umwenegihugu hasabwa iki? Nta bindi bisabwa, ni ukuba umwizerwa. Impamvu ivuga ko umwizerwa ni kubera yuko iyo abantu bageze muri Amerika, cyane cyane ziriya credit card baduhereza, ziriya ni amafaranga barimo baguhereza wowe ngo ukoreshe. Hanyuma ukaza uyakoresha uyasubizamo, baba bari kurema icyizere kuko ntiyabakuzi. So noneho n'umuntu washyizemo amafaranga akaguza ati yakoreshe, nurangiza kuyakoresha uyasubizemo ubwo buzima, uba uri kubaka icyizere. Nico nari mpereye ubwo n'urugero nari ntanze. Ijambo rya mbere kuba umunyagihugu muri kino gihugu cyangwa se kwemegwa, ni ukubanza kuba umwizerwa, ukizerwa n'iki gihugu ku rugero nk'izo nari za credit ndetse n'ibindi. Icya kabiri ni uko witwara neza. By'ukuri hari abantu benshi bifuza kugera muri Amerika ariko bidakunda, ariko rero iyo ugize ayo mahirwe ukahagera, witwara neza mu gihugu ndetse ukahagirira n'icyizere muri rusange, kandi ukirinda kuba wakora amakosa atandukanye, guhora muri za polisi, mu manza zitandukanye, amatike, ibintu bitandukanye bene ibyo ngibyo, amadeni utishura, bene ibyo ngibyo. Ariko urumva stili ibyo byose nubwo mbivuze gutyo, bikuye muri cya kintu cyitwa icyizere. Iyo witwaye neza, ndumva nta kindi narenzaho. Okay, murakoze cyane. Ndumva byari ibisobanuro byiza kandi bihagije. So urumva ni iby'agaciro kuba mubashije kubona ubwenegihugu bwa hano muri Amerika. Ndumva ari ikintu bishoboke ko mwari mwarategereje igihe runaka kugira ngo mubashe kukigeraho. None uyu munsi bikaba ibyari inzozi byabaye impamo, byagezweho. None muri rusange kuba umwenegihugu wa Amerika bivuze iki kuri Muzige? Bivuze iki? So kuba umwenegihugu, iki kibazo umbaje ni cyiza cyane. Kuba umwenegihugu muri kino gihugu cya Amerika ni byiza. Ni novuga ngo ni address, aho uri, aho barizwa, uriwe. Kubera yuko iyo utari umwenegihugu bagufata uko bashaka. So uba usanzwe uri umwenegihugu w'ikindi gihugu wavukiyemo. So iyo ugeze muri Amerika rero bisaba ko nawe ubona ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Iyo utabufite rero, ariwo wita ngo n'aba immigrant, usanga bafatwa nabi, ugasanga hari opportunity nyinshi abantu batabasha kubona. Ariko iyo ubanye umwenegihugu uba ubaye nkabo. Mwene magambo baba bakinguye imiryango.
bakubwira ati dore ngibi byose biri hano hasigaye ngahe singira nawe nibyo ufate ku mugati wumva ukuntu ibintu bimeze. Sawa kabisa, murakoze. So murakoze kuri igisobanuro muduhaye. Umva abantu benshi bashobora kuba bakundaga kubyibaza ngo ese ko uyu munsi nari mfite icyo twita permanent residence yo kuba muri Amerika, umunsi nahindutse nkaba umwene gihugu nkaba nemerewe kuba full American, noneho bishatse kuvuga iki? Ariko ndumva ubusobanuro mubahaye bwumvikana. Kimwe mu byo numvisha abantu bavuga yuko iyo wabashije kubona ubwene gihugu bwa Amerika, hari imirimo imwe n'imwe ushobora gukora utashobora gukora iyo wari ufite permanent residence. None nakibaza ngo se muzige muri iyo mirimo imwe n'imwe tuzi yuko harimo cyane cyane imirimo yo gukora mu nzego za leta, gukora mu nzego z'umutekano. Ese waba utekereza ko nko mu gihe kizaza muri fitiri yawe hari igihe waza stepinga in ku buryo ushobora kugira akazi rimwe na rimwe ukora gafite aho gahuriye na gahunda za leta hano muri Amerika? Ibyo navuga yuko ni inzira z'Imana. Twe dutekereza nk'abantu, hanyuma Imana nayo ikabishyira mu bikorwa. Burya ikintu kimwe nkunze kubwira abantu, burya Imana ntabwo iduha ibyo twe dukeneye. Imana iduha ibyo twe dukenye. Ireba mu buzima bwacu ikareba icyo dukenye, akaba icyo igira gute iduhereza. Icyo kibazo warumbajije ndashaka guplaninga nk'umuntu, ariko Imana yo atari ibibona, ahubwo ikareba ikibereye akaba ari cyo impereza. Kuri icyo kintu waruvuze, buriya kubona ubwene gihugu, kuko nabivuze imiryango ibikinguye ku bintu byose. Iyo utarabona ubwene gihugu, burya haba ari byinshi, hari ahantu ugera akaba nandi ugarukira, kubera yuko ubu utarakwiza ibisabwa. Ariko bari umwene gihugu kurya imiryango ibikinguye kugira ngo ushike ahantu hose. Urugero nko mu nzego za leta, urugero natanga nko gutwara indege, kuba pilot. Ntabwo byakunda yuko uba umupilot utari umwene gihugu. Iyo utari umwene gihugu rero bisaba inzira nyinshi cyane, kandi still biragenda still bakagusaba iki kuba uri umwene gihugu. So urumva nk'icyo cyonyine, urwo rugero rwonyine ntanze, urumva ku bantu bifuza nko kwiga, umva yuko iyo ni inzitizi imwe, ndetse no mu zindi nzego za leta zitandukanye. Ariko iyo ubaye umwene gihugu, baba ukingira imiryango yose, nta hantu na hamwe hejwe. Ahantu hose uremerewe kuba wahagera ukakora imirimo, kandi hariho n'utuzi duhinduka. Uzona rebe iyo abantu bagiye kwapurika akazi, babaza ibibazo bitandukanye, uri umwirabura, uturuka aha, uri umwene gihugu, bene ibyo ngibyo barabibaza byose. Rero iyo uri umwene gihugu rero, iyo uje kuri we bagufata nk'umuntu wawe, uri umuntu wabo 100%. Urumva ntabwo bagufata kimwe na wa wundi. Urumva opportunities zirimo ni nyinshi, twozivuga ngani birebire cyane, ariko kuba umwene gihugu ububonye ni byiza cyane. Sawa, murakoze cyane kuri ubwo busobanuro mutanze, ndetse no ku ntumbero mufite ku bijyanye n'ahazaza hanyu kuva aho muboneye kubona ubwene gihugu. So wenda tugana ku musozo, turashaka kugira ngo tuvuge ku nzira mwanyuzemo, kuri jani mwanyuze kugira ngo muve kuri step ya mbere y'umunsi wa mbere mwinjiye hano muri Amerika kugeza mubonye ubwene gihugu. Ndatekereza hari abantu uyu munsi bari kwinjira muri Amerika, ariko bakabavuga ngo se niryari nanjye nzagera ku gihe cy'ubwene gihugu. Akabavuga ati se ni iki nakora kugira ngo imyitwarire yanjye, ibikorwa byanjye bya hano muri Amerika bitazigera bibangamira urugendo rwanjye rwo kuzagira ngo mbone ubwene gihugu bwa Amerika. Ni iki mwageraho inama nk'abantu baje uyu munsi cyangwa se barimo kuza, kugira ngo bizagende nk'uko namwe byabagendekeye, babone ubwene gihugu batigeze rimwe na rimwe babwimwa kubera yuko hari amakosa bakoze mu buzima bwabo? Niyo nama mwabagira? Icyo kibazo baje ni cyiza cyane. Reka ngisubize muri buno buryo. Mpereye kuri cyo wari uhereyeho ngo se bigenda gute. Uko bigenda, reka nitangeho urugero, ne gutanga abandi urugero. Ngera muri kino gihugu, iyo umuntu ageze muri Amerika, baguhereza ikintu cya mbere cyitwa ngo ni work permit. Abari carte itukura. Ikwemera ko wakora. Nubwo nta CV uba ufite muri icyo gihugu, ariko iyo card ikwemera ko wakora. So hanyuma bakaguhereza iki cyangwa cya kabiri cyitwa ngo ni green card. Iyo green card iragufasha, niyo igusunika iyo myaka yose kugeza ubonye ubwene gihugu. So icya mbere nuko iyo ugeze mu gihugu nabivuze, ubona work permit, ukabona green card, ukabona social security, ukabona ID.
ya hano, hanyuma iyo umaze imyaka 5, iyo umaze imyaka 5 mu gihugu cy'Amerika waplika kuba umunyagihugu cyangwa se umwenegihugu. Iyo wapuritse rero hari byinshi bareba kugira ngo bakwemerere. Ivyo bareba history yawe kuvagira mu cyo gihugu ndetse niyo waturutse, mane magambo bareba background yawe, bakamenya uriwe, bakamenya no bagiye guhereza ubwenegihugu. So ikindi gikurikiyeho nuko iyo wapuritse, iyo bakwa province barakwemerera, bakakubwira ati twakwemereye, bagashiraho umunsi n'amatariki uzaza gukora ikizamini. Kuko si ibintu bipfa kwikora ngo bakwemerere ngo byarangiye. Bitoja gukora ikizamini kuko bategura ibizamini 100 baguhereza ngo uje kwiga kugira ngo uzabashe gusubiza. Ibibazo 5 uragenda ukabyiga, muri izo bibazo 100 bakubazamo, bakuramo ibibazo 10 bakakubaza 6 biri correct, upasinze ikizamini. Hanyuma icyo ikivuyeho akurikira ikizamini cyo gusoma. Ico cyahava akurikira ikizamini cyo kwandika. Yose wabisoza rero ipasinze rero nico gihe baguhereza urwandiko bwo guteganya igihe uzaza kurahira yuko ubaye umunyagihugu official. Ico gihe ni nka ceremony, urarahira n'indahiro nk'izindi. Nyuma wamaze kurahira bakaguhereza certificate ikwemerera yuko wabaye umunyagihugu. Rero kugira ngo ugere kuri ibi byose niki igisabwa niki nibyige nahereyeho mbere, kwitwara neza mu gihugu, kwirinda ibibazo bitandukanye, kwirinda ama criminal record yariyo yose. Nta record nto muri kino gihugu ibaho, record uko yabingana kose bayigenderaho, kuko no mu bibazo bakubaza byose barabikubaza. Ese mu minsi ishize woba waragize ikibazo na leta cyangwa umuntu bitandukanye, umuntu utandukanye woba waragize ikibazo runaka, bakubaza ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero style ahantu hose bizingiye no kwirinda ikintu cyitwa record, kuko record ni ikintu kibi. Kandi ku muntu nawe wigeze kugira iyo record, amahirwe arahari. Hariho abaloya babishejwe, uragenda ukabegera ukabaganiriza, bakumva kese yabo bakabigufashamo, bagaklininga izo record kugira ngo zitakubera imbogamizi kuba utagera ku byo wifuza kugeraho. Kubera yuko kuba uri muri kino gihugu, 2 utari umunyagihugu, 3 ukaba ufite amarikodi menshi cyangwa se amarikodi atandukanye cyangwa se ayariyo yose, ibyo bikomeza kongeraho imbogamizi nyinshi zituma utabona ibintu bitandukanye. Ku rugero nico gihe ugera mu gihe cyo kwaplika akazi, mukaza kwaplika muri benshi bagaheza abandi, ariko wowe waplika ngo tuzogusubiza, ntago baguhakanya ngo tuzogusubiza. Rero hano hose yigose ngo tuzogusubiza, nawe uri umuntu utekereza kituna kwiyumviye se niki kibitera. Hariho inzira nyinshi wakwegera abaloya bakakurebera muri record zawe, ukicara uzi record zawe uko zihagaze. Niki nimboneraho ngira n'abantu inama, abantu kwicara muzi record zanyu ngo zihagaze gute. Kubera ko hari abantu bicara nta kukenera record zibi ngo zimeze gute, none agasigara hora n'imbogamizi mu bintu bitandukanye abakeneye ako ntamenye aho biturutse. Ariko nibiza ko buri mwaka umaking sure yuko record zawe iri clean, harimo n'akabazo, egera abaloya bagufashe bagira gute, bagahanagura kugira ngo ukomeze uri clear. Okay, sawa, murakoze cyane. Wenda tugana ku musozo, twababaza wenda ikibazo cya nyuma. Muziki kuba muri Amerika ni iki byagusigiye, byakwigishije iki? Urakoze cyane. Ubajije ikibazo cyiza. Kuba muri Amerika nahigiye byinshi. Twavukiye muri Afrika, kujya muri Afrika mu bihugu byacu twese turabizi ko ibihugu byacu bihagaze nuko bimeze, wereye kuri ekonomi, umutekano, buri kimwe cyose. Ariko tugeze muri kino gihugu twahigiye byinshi cyane. Twahigiye byinshi tutari tuzi, kandi bituma dukomeza kwagura ibitekerezo. Hano natanga ingero nyinshi cyane. Ku rugero twebwe muri Afrika, simvuze abantu bose, ariko bamwe tubayeho muri bwa buzima bwo kuvuga ngo bampembe nishure ku kwezi, nishyura izo za gahunda zose. 100% muri Afrika bahemba ku kwezi. Bitandukanye na hano bahemba buri cyumweru. Icyumweru bibiri, ukeneye ukwezi urabisabisha, nabwo n'indi processes. Ariko ubusanzwe ni ku cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri. Icyo tukivuyeho
kandi cya kabiri twebwe muri Afrika kubera yuko ubuzima bwacu butari hejuru cyane, ugasanga amafaranga tubona cyangwa se dukorera arangira muri za gahunda ndetse tugasigara no muri za minus. Mu gihe hano ho amafaranga yose ubona ntabwo urebera ubuzima hano mu biganza byawe, uburebera hariya. Ese nyuma y'imyaka 5 uzaba ameze gute? Nyuma y'imyaka 10 abana banje bazabaho gute? Sasa urumva iyo mitekerereze rero twage tuyisanga hano, ugasanga umuntu arimo arakora akukumva ngo arimo araziganya ubuzima bw'ejo hazaza, agaziganya mu myaka 60, igeze afite imyaka 60 70 azaba ameze ati. Mu gihe twebwe dukora tubona amafaranga duyakoresha za gahunda ndetse amafaranga akatubana make kubera ubuzima tuba turimo, ugasanga rero ntabwo duteganya ahazaza. Rero kuri ico ngico ugasanga ni byinshi hano umuntu yavuga yarondora hanga kubera yuko hano tuyigira byinshi. Izo zose rero zatumye bituma tugenda twiga rimwe na bimwe. Gusa ico nasaba nuko umuntu wese ufite icyazi kubijanye n'iki gihugu cyangwa se zofasha societe yacu, nuko yakwegera abanyamakuru agatanga ayo makuru kugira ngo abantu bose bayumve, barebe n'uburyo ibyo bintu zobafasha, kubera yuko hari abantu bashaka amakuru bakayabura. Ariko ifite amakuru ukayasohora, hari benshi ku rugero nk'ibi ngibi ni benshi bafata ubwene gihugu, ariko hariho n'abandi batarabubona bashaka amakuru yabyo bakayabura. Ariko mu nkoresha iganiro ntanza aya makuru ko bigenze, wari ufite icyo kibazo kera arashubijwe, aratamenya kumbe kuba umwene gihugu wasabwa ibi n'ibi. Urumva ahisabona amakuru direct. Cyo kimwe nuko nasaba n'abandi badukurikiye amakuru yose waba ufite, egira abanyamakuru uyatange, birafasha societe zacu kugira ngo natwe kuko kino gihugu turimo turabashitse, kugira ngo tumenye kino gihugu nuko twegera banyire kino gihugu bakatugisha byinshi bitandukanye. Rero niba tuzize tukabimenya tubisangiza abandi, biradufasha muri societe yacu natwe kugira ngo tu growing. Okay, turabashimiye cyane kubw'umwanya mubashije kuduha hano kuri Muzige TV. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao. Ahimidiwe Bwana kwa kuwa amenitendea fadhili za ajabu katika mji wenye boma. Zangu zimo mikononi mwako, nyakati zangu zimo mikononi mwako. Bwana uniponye na adui zangu, nao wanaonifuatia, uniangaze kwa nuru ya uso wako, uniangaze kwa nuru ya uso wako, niokoe kwa ajili na fadhili zako, uniokoe kwa ajili na fadhili zako. Bwana ni kimbilio langu, tena msaada wangu. Bwana ni kimbilio langu, tena msaada wangu. Sitaogopa
zote, sitaogopa kwa kuwa amenizunguka pande zote, mchana usiku, nina amani tele. Mchana usiku, nina amani tele, kwa kuwa ninaye mshindi, sitaogopa chochote, kwa kuwa ninaye mshindi. Amenitendea fadhili za ajabu, ahimidiwe. Amenitendea fadhili za ajabu, yeye ndiye kimbilio letu, msaada wetu wa maisha yetu. Amenitendea fadhili za ajabu, ahimidiwe. Amenitendea fadhili za ajabu katika mji wenye boma. Ariko ndasaba ko bakanda subscribe please. Asante. Bayikande kuri Muzige TV general ikanze. Asante. Yo nari mfite za telefone nyinshi ngo subire ngo ngume zikande zose. Wewe ni sawa. Ukanda rimwe ukagenda nta bindi bigusaba, ni rimwe gusa bikama bijama. Abantu please muza mugogo no gukanda subscribe. Gende muyikande nta kibazo kirimo, mukande hose, mukande bafite telefone z'abana bakande. Abantu ni bakande. Dutezanye imbere. Please subscribe, ntabwo ari ikintu gikomeye. Subscribe, comment, like, turazikeneye kuri Muzige TV. Congratulations.